Ele a maua le tātou te whalonglongo ai ma a oina ai tātou. Sau tā ua whai ana po o le opportunity au e te Mesia. You will never know he te maua le opportunity nā. And I believe o le tui fuanga ma leo langa le tātou te olai. We make choices, decisions, every day, all the time, anywhere, everywhere. O lo sau fo kai haolengei. I believe that you make that decision. And 100%, 200%, o se decision sa awai whai kai haolengei, e te sau wai. Amene. Amene. Te mana ala e te awa te mawhau fua se se decision tangata lelo o sau telo tala noa tu ai tangata, o lo te tala noa tu ati oi. Amene. Nge e ngofo whai a inga, whaalawe lawe alo mawhau kai hao, e whailo i lesi lele o sau. Amene. Ai, o le hawa noa le te whaalongo ai. O le mta upu lele o tala noa i li tai aole nei. It's called the leading of the Holy Spirit. The leading of the Holy Spirit. Po le taitaina a le nganga pa ia. O le taitaina is all about showing the way. Fasingo le awala is telling us what to do. Pe ka umai ia ki oele me kaunga whai. Ka umai fo ia kako le me le kaunga whaia. Amene. O lewa e sau tai ale nei, o kei lo foi. O pokalame ma mei wa umana whatatia. It's more like we plan, routine, o mea masangi ai. Ai ei ale kai mi, e se se lo lau decision, and the Holy Spirit interfere. Ma whaiaku ia ki o kaunga whai. Amene. O lo usu di kai au ke whainga luenga, o le mea masani ai, e te usu, e te usu, e te usu, e te pepelo lo e te le usu. Wheatu le nganga pa i au e te pepelo usu. Amen. As I believe o lo sau di kai aulingei, nga wha mangakua ko le nganga pa i e ki oe, kau. Sau. Whai le lista ngata na ti loso, wo fia au kau mai ni kai au. Kau skai kasi le nganga le li tai au. Amen. It's showing the way. O le kau mai le ia ki oe le mea kaunga whai. As I said before, o le kelo kai mi, kakau ke kilo e ke mawhau, e ke mangaku po le hal me kaunga whai. E umai fo le aso. O le sikaka umai fo le aso, mo kua ka le vale o le lon po le me, o le lo po la tisi se le kaunga whai. Ai akako wo i le heading po le tau putana, leading of the Holy Spirit. Simple easy, pai ngofie, never wrong. Le kai kai nga se. Amen. Amen. A whai foi o se me masangi ai. Say for example, o se ngā ruenga awa whai aku le nganga pa ia o e le kai awa sui le me wa mai le nganga pa ia. I believe e lo le le nganga pa ia. Le mea le le mo oi. Amen. Amen. Le lo po hapia. Kia la kulola vel ka vale. Le mea nganga le whaku le nganga pa ia ki oi. Koi le kiki la ngi kai. Ai awa koi whai. Amen. So, o tai nei, the leading of the Holy Spirit, o se mea e ka ua. Ia ta ua lu tangata. Ba ilen ka ko whaalongo le Sunday. O le baptisonga le ngang pa ia ki whaalainga, and then we'll baptize, ma papakiso kako. O ngā e loa lea, e eile mea e le whapenga ku leo kako, e pule ala o e le mea ki atwai. Amen. This is, I believe, leading of the Holy Spirit is more like an evidence po se mea lea e loa i kanga oe. E loa i kanga oe. Because the Holy Spirit is leading us, leading you. E loa i kanga. Lengai whalongo, o le papatisoina le nganga pa ia, one of the evidence, speak. E ke kaukala i nganga ese ese. Ai saulai kalia. You must speak. I mean, le winga la utala. Whalongo longo le mela mai le nganga le tua. E bako le ko langa le mengai do ai baptisina o le nganga pa ia loko kala nganga ses. Amen. So this morning okay Lord
Bea wa fieng ki ka au ngai vaenga mamua. What's the leading of the Holy Spirit? Lele me ka urke inga le ngang paia. The leading of the Holy Spirit is the sense of the Spirit gives us. Bai. Kanga sawa le sunga sepitao nei. Pamaita la sep I sense. Bo ulangona is the leading of the Holy Spirit. I sense it. Amen. Amen. That's the leading of the Holy Spirit. Kako ke fuafua, mawhaina mea kau ke o iai. But it's a sense that the Spirit is given to us. O le mea e mai le nganga o le koe ke oi. Amen. Amen. Yeah. Sepi sense. O mai ka whalo nonku, umaka koe haku koe whaika kokoka. O le mea mai le nganga pa ia. Lua as a guidance about the decision we should make. Longo winga, not only the sense o le langona na tupu to tono lo tangata, e ke fianu se mea, o ke langonga, sense. Amen. Longa lua, guidance, leo ke kua I, o le fautua mai le nganga pa ia ki o le me kaunga whai. E ke fialu, fa mai le nganga pa ia, I le kaunga e alu. Sia chaiva, le ka kaunga e alu. Not only this means to be prompted, instructed, or directed by the Holy Spirit. O kai ka inga le nganga pa ia. O le mele pe I se me fa o Sofia hai oi. Amen. And you know, o ngai kai o le nganga pa ia langanga lua le menga. That prompt in us. Le ngaka nga e fa kongo I toi. E ka inga le nganga pa ia, ala ngai director oi le me ka kaunga ia wai. Fa iloa, fa tonu, fa sino. Amen. That's the Holy Spirit. Roma e, le la fai tatu tusi lea. Roma e valu, al fai pusu fa. Ta ina le nganga o le atua, o atali I la tau o le atua. Amen. Le koe whekau koe whalongo le lei. Awa I la tau umaua ta ina le nganga o le atua, o atali I la tau o le For atua. all who had been led by the Spirit of God, these are the sons of God. Whamai o lako umai kai le nganga pa ia, o I la tau o le whanau a le atua. Evidence e loai o oia la kali o le akua, lead by the Holy Spirit. Amen. Amen. If you are sitting here, mai mangaku o la finga o le akua, ai leo kai ka inga oe le nganga o le akua. A konge kalin me ngai kai mulmuri. Amen. A whai o loa kalii, kai ele whaalongo ia koe. It will be very disappointed. Aisea, ele uskai ma whaalongo I le mele ke whai akuai. Amen. So how do you feel? Ava peo le mele ke la ngonga le mai le nganga pa ia kaunga whai, but we don't listen. La se la ngonga I koe. Ke loe le fifi la nganga pa ia. Amen. Amen. Ai, o le mangai o le whai upu lea. Ia ei loa, e ke ngofo la malo mi mika I kai hao ngei. Amen. Whai ka ngaka ngai ke lo so. So, o ha o le atali I o le atua. Whai ai. So, vai o ngai, vai o whea kua whamai Joseph. O au la kali o le akua. Ai ki kilo ese ia etna. Tori. Pe e ngā kauloa ai ai, o le mangai o le menga e ke la ngonga. Markatia. Pat. O tau I tūra pono. Se no la oe a ta ila oe le nganga pa ia. E ila ni me le kaunga kongo fwai. Amen. Amen. I'll be very short. Let's see vanganai famaiele who's led by the Holy Spirit. O ai lai kai ele nganga pa ia. Ia, lengo ko kwang tusinata to faith. As many are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Amen. Whaupunga mua famai, led by the Holy Spirit, sons of God. And over my sons of God, led by the Spirit.
led by the Spirit, are the sons of God. Amen. Mga ala ke falwa ila ka ita ke alu le me ke alu ai o me mai langa pa ia because you are a son and daughter. Amen. Amen. Ka ul menga. This is not something peculiar to eminent saints, but something common to all God's children. Pe fapea ele o se mea fo ile le o lo kulanga mawalunga pe aloa ia pe nga fai feau pe nga ko inga pe nga ki akongo onga kai tai le nganga le tua. Amen. No ele fapea nga o se kulanga mawalunga fo le kongo le kale singa pe nga kala la kai langa la me le fe mai sons of and daughters of God pa mai o atali ma fa finde o le tua o la konga kai langa ia ele fa bela se longa te a foina mo longa so kulang amen pele le sau kuka fa kai le o le ngang pa no le si banga fa mai the universal possession of the people of God longa winga ele nga le worship center ele nga se look as long as you know you are the son of God ia e lo o na kali o le tua e kai da o le ngang o le tua amen. No fatu as a privilege. O se avangoa mawalunga. Pafakai le ko le ka oe o le tali ma le fino le tua. O le mele mau o makaka. Ke le kaka ia fea i le ku mai o tau. Ya, e faku ele o sfana o le tua asia. Ele o kai ia le ngango le ku. Langa fa matala tus pa ia o i lato uma. E tai ele ngango le tua. Ale nga fa longo kai nge. Ka lian fa utang. Papatiso le ngang pa ia. Ia o nga lue lola i le ngang pa ia. Ita oi. Amen. Amen. All who believe themselves to be sons, to be God's children, do know what the leading of the Spirit is. O la to uma e karikongo fa nau la to le tua e kakau foi la ona i loa le taita inga ale ngang pa ia. A fa pe ke fai mai o oio le tali o le tua o ke mga ia ke oe ia e loa la le kai inga le nganga o le tua la ngai mawhai ngai fa pe ia o le tali o le tua you prove it la le prove le mai ia e loa la o ngai kai oe le nganga o le tua amen. Le me ngai ele slide ngai mix up na ole swanda sam fa mo okay ol fesiri ngai nga ol fesiri fa mai what is the important la ka wo le me la le ta wo te ino ta to le nga pa ia ameni ol ta wo mo it defines who you are. Kai oe le ngang pa ia e loa i oe. Pengo fai aku ia ke oe, e la kui fafo, e loa i oe. Ongol te inga le ngang pa ia. It defines who you are. E loa i oe la tari o le tua. Amene. The true identity of the true child of God doesn't define it by how much you read the Bible, nor praying or going to church. Alang ufalonga ngi sunga fit. Kau fai kau lotu spaia. Ko angai ki kalo sau de loko. But ele avea menga. E ka wai oe la kali o le kua. Lang ko kele yo is kakalai o le loko. Amen. Ko kele yo is kakalai lo loko. But I must say, yeah, okay, long ele mo la to mele mo kako. Amen. All these are wonderful and necessary, but people do these all the time, without the Holy Spirit being present in their life. Kele yo ngaka, pengo fa, kele ngaka fika kuspaya. Amen. Pa so Yesu oso maia
ki Apollo malang kuspaia. Asia, iloa le ki Apollo. Asia kali ole ko. No. Amen. Amen. Pengo fa ko le ke le o mele le fa kanga they sons of ole ko. Maybe no. Asia, lu ki ingala to le ngang ole tua. Tolu, what sets you apart as a child of God is the indwelling of the Holy Spirit within you. Mga yon melea. Dali se senga oi malis kanga. Ngofo le ngang pa i kongololo. Indwelling. Ngofo ku makua mausali ale ngang ole tua i ko kongu ya ki oi. Amen. Amen. Lesi banga na tawo na the essential quality of the children of God. Makua ma ngaya ole me ka the quality e ka kau ngai. Le mele le sa kanga mo sa essential service ole me le mafainga ku. Pe o sor ko viki le mafainga ku le me nga essential services o ila ole quality le ole kangaka pole akali ole kua e tai ele nganga pa ia. Amen. E ka kau ngai ka male mele. Amen. Ke loa ka ko le nganga pa ia so e sen ma ya. Amen. Mucho ko lang pa iya. Say okay, boy. And none can claim the high title of the sons of God who are not led by. Awe ki anu mai mimi ko oe la kali ole kua. Ai le ka ia oe la ngang pa ia. Yeah, Otahuhu whanga ole kua must lead by the Holy Spirit. Papakura, makukua whanga wale kua, ai le ka ia le nganga pa ia. Amen. We must lead by the Holy Spirit. E ka kaung kai tātou. But if anyone had not the Spirit of Christ, that one is not his. Whaielo ia ki oile nganga o Yesu Keriso or the Holy Spirit. Roma valu whaipuiwa. O tau te leila le tino, ai la le nganga. Pea whai nofo le nganga o le atua tutonu ia te o tau. Ai se tasi o le ia te ia le ngango Keriso, e le whai le mona. Le ngango Keriso is the Holy Spirit. A whai lai le ngango Keriso, ia e leo se Keriso, e leo se afonga, e leo Keriso lai o ngai, e o nai na tātou. Amene. Amene. Paenga longa lua, not only to find you who you are, but also to find whose you are. The Spirit Himself testify with our spirit that we are God's. Moli mau mai le nganga o le kua i loa nganga. O oe o le atali o le atua. Moli mau mai le nganga o le atua i le aso ma le aso o oe o le atali o le atua. Ale me ka ua ngai ngā. The Spirit does not just define who you are, but for you to know that you are belongs to God. E le ngakala ngā moli mau mai le nganga o le kua. Ai lua atu lo wao i le atua. Yes, o a o lo atali. E kei loa oe la kali o le kua. Amene. La e ako net mai le ngango le tua e te oe. O oe o lo uatali. Moli mau mai le ngango le kua e ake oe. E ka kaulanga e mau ki ngoa. You are. Aisha langa ngai kai kai oe. E le ngango le tua. Amene. Benefit of being led by the Holy Spirit. Lan me ke maua. E le taitai e le ngango pa ia. Momua, free you from the curse of the law. Ka tia lima fai pasuvat. O te whai atu. I o tau sa vali la le nganga. O na le whaia lea e o tau o le tuina nau o le tino. Amen. Two ways you can attempt to live in the Christian life. Momua, by your own strength. O leo langa ma se whanga lea. Ke lo ele mele kau ki whai iskai. O lo wama lo si le whai mea. Amen. Lesi vaenga longa lua by the Holy Spirit. Ai o te manatu li tae ole i e langonga. O whai unga ma mele kau ki whai iskai. Au te whai e lo malosi. Palangolango le ngango le atua. Palangolango le ngango pa ia. Aisha, he will help you make you better decision. Asia o le nganga pa ia e fesosoani ia te oe e te whai ai le whai unga sao malelei. Ato toa, ma ngaia.
Menga so sangi le ngango le tua ia toi. The reality in life is we have so many choices and decisions to make every day. Aisa o le aso a koa e umai fo le aso o le mkoa kele a o au fai ungo au decision. Ala ai ngofo le ngang pa ia le ai maso so fisili le ngango le tua. Amen. Le ai maso kalango le ngango le kua plan me kaunga fai. Shall I go? Shall I stay? Shall I sleep? Koe le saso, shall I sleep? Koe le saso, shall I sleep? Malanga, sleep, 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 so. Amen. Ai ke whanango lango le mea le mai le ngango le tua ia te oi. Amen. Amen. Pe ngo whakapole le iei mea ke whaia. But somehow the Holy Spirit will interfere ma kaua pia ke oi. I ke kakau koe whaia ngā mea. Ma levang whaia kule ngang. Ai sea, e loa le ngang pa ia. E ke le iai. E whale kongu ai oi. E ke sawhai. E ke le manguia i mea ngā. Amen. Amen. O isi kai me whai au whai unga whalele e pei e wholinga mai e māngaia. Mauai, ke le kupe mauai. Amen. Langa o isi kai me ke le lola kupe mauai. This is the best decision. Amen. Amen. O whai unga ngā ke whaia, ai whalango lango le mea mai e le nganga pa ia. Ai sea, siri aku le mea mai e le nganga pa ia, e ro le mea ngā ke mawhau iai. Amen. The Holy Spirit. But it is best when we go off that it means to be led by the Holy Spirit. Siri aku. Lo whalango lango a, mai whakritali le nganga pa ia. O isi kai mi whalele, pe ngo whakole, o angangele tai au, o walai fo, e ile me le o langa mara sui whanga kako, sa routine, o le mea masangi e kako. Ai e pe e mai le nganga le tui ke. Of course, o kako waka ke masangi le o langa, ma le mea le ke usua i le kai au. Ai ke whalango langa hai le mea mai le nganga le kua ia ke oi. Amen. Amen. Longa lua, he will keep us from falling into sin. Katias e lima fai pasulu ono. Pamal molea. O te whai atu, i o tau sa vali la le nganga. Ona le whai ale o tau o le tuina nau o le tino. Whamai o tau sa vali le nganga ona le whai ale o tau tuina nau o le tino. I think the script on le kau mixed up ma le script on mua. He will keep you from falling into sin. Ai sa vali le nganga. So soangi le nganga ia ki oi ka ua kui me e le kakau o nga e sa vali ai. So soangi ia kui au e pa ui mea le kingo. Kui ngau o le kingo. Amen. Amele, amele, ai whalongo longo le nganga pa ia, e ke le pa ui mea ri kingo lingai. Amele. So I say walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Amene. E ke le pa ui mea ia. Pai whalongo longo mea mai le nganga le tua. Next one, how do you know the Holy Spirit is leading you? Whawhelanga I loa ngai kai o le ngang pa ia. Amen. Lenga sa wangit kai au? Papkiso o le ngang pa ia? Amen. Mga ia, o le mea kaunga whai, we must baptize. Ai whawhelanga I loa kai kako o le ngang o le tua. Mo moi ane, tau koe wha, pai pui. Mo mua. Le au pele. Au tu te whaalongolongo ia nganga o malawa. Ai au tau tofo ia nganga pe mai le atua I la tau. Au ato tele perfecta pepelo, wo atu ile lalulangi. Amen. How do you know? Whalongolongo le nganga, po se mea mai le nganga le tua. Amen. Amen le pengo whake ke o isi mea mai, pei whoninga mai o se mea manga, ia ele se mea mai le tua. Amen le se mea manga, ia ele se mea sao. Nice, but not true. Amen. Ke whalongolongo ile mea mai le nganga, ke loe, o te tatitono. E masangi ngai whalongolongo I le nganga o le tua. E kau sao kwa le nganga o le koe koe, e le sao le mena ngā. Test the spirit, all the spirits. Amen. E ke whalongolongo po se nganga sao le mena ngā. Po ai onga le nganga ngau whaaki e ki oi. Amen. O ai si kai mo le kai ka koe le nganga o le tua. Awa ese le meu, e le nganga o isi kai ka kou. Pe lola la nganga o isi kai lo kai nganga oki.
Mua, he will lead you gently and firmly. Ele sa wale nganga le tu e ki oi. Musu ka ki oi. Mau paloa. Alo lo fu ni kaya. Ako ka o ko foi ku ye lunga ki ato. Firmly. Ata no le nganga le ku e ki oi. For my gently and firmly. The Spirit of God is so powerful, but doesn't lead with a question. Ele a question bila nganga le tua. Ele fo singa fo oi. Ele ko sofa ka fo oi le nganga le tua. Amen. Langa anga ko sofa ka mai ka ko. E o mai maka ngaka. Amen. 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 Not a question. Musu ale nganga le koe. Then you make a choice. Fai lelo fai unga. Make a fai. Eke uskai. Eke fa long. Watching something that is not good for you, he may prompt you to turn it off. Hake maka TV. Pamai ngang pa ya. Daniel, na pele mbela. Yeah. Laki maka. Ole ngaluenga ngalengang pa ia. E musu ki oi. Mo ia kaya alpo kalami. That's how you know that the Holy Spirit is leading you. E kilangonga, a prompt. It's a sense. Singo ko le ko e oi. Amen. Lelo pe ke maka pa ulo le bimbo director e le ko. O fa pa ulo e ala lo ke moe. Amen. Amen. Ai fa perso le aga le pa ua le remote ke loi. Pa ua le nga pa ia remote nga. Amen. Ka ua ko le nga pa ia oi. Have a conversation with someone that is not healthy and he may prompt you to stop. Mga ia le mele wai. E isi kai mi fo ile lo kala ngoa ku ka ka ole mele a mai le nga pa ia ki oi. E ke ka ua ku ka nga. Ai fa le ko ia nga me lolo. Ule fa longo nga kanga long ko dua. Ai ga fa longo ku ya through the Holy Spirit. Ko kali el ko kele ai melolo le. You know, conversation aba ko le nganga le ku e oi. Yeah. Se fa pela kalkele te lo mai a pira Simon nam. Mako oi le makotina. And then I saw it. Then the Holy Spirit wa mai langa pa ia. O ke fai lo, lavan makotina, makubo mako mai. Halo avelo ia. Hopefully ele mindinga ele sunga ele. Matu lo la ia nga mako mai ai fa ia sion fatua. Go straight to the hospital. Ela ma we follow you. Mako fa e fa mai. Ia mako il pona and then Russian, makaku kos wakola wheelchair, I go kong kos wak American lakala king. What happened? But I'm not too sure. He's not like that. And we went in. Ako kos wak kong kau fikuri mai fo mai fai fonga. Tiaki ave fai le scan. Ai mai le result scan. He's got the bleeding in the brain. He's got stroke. Padahal winga la kala fo lili. E si kai me ka wa ko nga pa ye. Ko le me kong fai. Ai fa masangi ma e loa. E ke loa me ngai kala ngo ko le nga pa ia. Le bang kala ngo ko le nga pa. O si kai wai ka le ngo ngai nga. Ia le me nga. Langa la wai loa le nga pa. E ke le ka ka ko fa longo ia. Ka ke le sky. E lo lo fo le ai e ko me la nga le ko e. Conversation with someone. E ke le loa o le me le ke kala ngo kwai. Like a key local kalia, but through the Holy Spirit, because you are a son of God, lead by the Holy Spirit. Ole mela nga ke kalango kwai, ole mea kongwal nga lai mga bialis nga. Amen. Lead you to speak to someone and share the gospel. E kai mi ke la ko kalango, ta ko nga pa ie kalango lo ie fa ka. Amen. Nga luenga valu fai padusu riva kursifu. O fai mai le nganga ia Filipo, fa la tala tatuia.
mai whaatasi le nata avali. On mo e atu leo Filipo, wa whaalongo atu ia te ia, o whaitau le perfecta o Isaia, on whai atu leo ia, o e langona ea I mea wa e whaitau ina. Amen. Kele kanga ka loko leo manama whaalkanga. You are the Son, lead by the Holy Spirit. Eke kalangoa mai whaamanama whaalkanga. Whamarikala le nuka lea. Oi, whawhengo manama le sisi. Whaitau, ai le manama. A oia la te lima la fine o le atua, tala noa atu le nganga o le atua, whaalakalaka, whai iei ka ui e whaalkanga Yesu. Amen. Thought in your heart to pray right now for a specific thing. Ei le mea wako le nganga o le koe ke kalolo ke mingai mangkua kalo mo skanga. Ke le loa, dai loa le nganga pa ia. Right now. Kalo mo skanga. Amen. Amen. Aisha, because o oia la tali o le tua, tai o ke loi, a kai kai o le nganga o le tua, koe whaingo fienga I ko ngeki le nganga o le tua, o ke loa, whao ngā ina oia le nganga o le tua, ke puma. Amen. His leading will always be in alignment with God's word. Holy Spirit will never lead you to do something that will contradict what is in the word. O le nganga pa ia, e in line le leia ma le mea mai e tus pa ia. E le fike ngai mea mai le nganga pa ia. Ma le fionga le atua. Pa ka yo le nganga le atua, le nganga pa ia according to the word. Amen. Amen. E le kai nga vea oe le nganga pa ia I se mea I loa fike ngai male a fionga le atua. Not only that, he will always glorify the name of Jesus. O mea mai le nganga pa ia I hake oe. E vi ia Yesu. Amen. Ke leo kai mi kifa mai, ka ko kifa mai le nganga le kua o le mele ka ngafai. Ai umaifu. Ele se me vi ia Yesu. Awalua ia fa mai o le mea mai le nganga pa ia. O le mea ngau fai. A fa pele vi ia Yesu, I believe. Ele se mea mai le nganga pa ia hake oe. Amen. 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 Kai o le ngang pa ia. Ele me vi ia Yesu. O le swafo Yesu. Amen. Let's all stand. Hallelujah, Jesus. O mai lau sa valinga nei tai au. O e whaalongo I te inga le nganga o le tua. O e ustai, I le mena I whai atu le nganga o le tua I ate o e taun whai. A sau tai aole nei. Le ngata nei maua le baptisonga le nganga pa ia. Ai e whaua wina I le taita ina le nganga pa ia I ate oe. Mai o la tau uma tai tai le nganga pa ia o le atua. O whanau I la tau o le atua. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord. Tulo loto ia te il ni tai au. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord. Whai o whaintana e whalongo. Whaingatana e langona. Ni tai aole nei. Tulo loto ia te ia mai whape atu. Le atua. Anganga pa ia. O whalongo I lo whetalai mai le nei tai au. Le ngata ina papa tisaina au. Ai e taita ina lowo langa e lowo nganga pa ia. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord. Glory, glory. Lift up your hands to the Lord.
Tatayale piano timna ia te oil taole nei siuli mai te ia mai fai atu ile nganga o le tua anganga pa ia bo fa longo I lo feta lai mai le taole nei wo te talo atu I lawa fio a fio mai oe te taitaina ai mai se au fai unga e fai ia o talitonu o lau taitainga o te lelei ai o te manui ai pe soani mai ia o iloa ia o langona ina lo fetalai mai ia te au. Whaftai nganga pa ia. Avele se pati mo Yesu. Sing one more time. Glory, glory. Ia oe lo matua tua. Ia whanganuina oe. Titi oe. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. Tamo mai Yesu iai. Se pati mo Yesu. Pa wau le mana lo nganga pa ia le tua ngalua mai lau fio. E ngal maftanga la whanau le tua lau tali. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. Tape na ina I mātou le tua. I mea lo malo. Tai te ina I mātou le mana lo nganga pa ia. Pa manuia le tua lau whanau le yaso. Ono o Yesu. Alanga whanau le tua. Amen. Yeah, maybe see it. I just want to I just want to testify in the Melena Talanoy Malaki Tau tell me the leading of the Holy Spirit. Ola utauti nongala I mea na tutupu ilo uolanga ma le leading ale atua ya tau. Mana tua le teimi na penga nga pere na yalo uloto ile si next step o le lotu le nei. A o lo lotu uma I nei sunga I whawhenga I ngolo alala mai. O le mea la na pere na ilo loto po o le a le si mea la alida wa amakanga o frustrated le mea le ana ile umbrella le sa ye le lotu. O le mea la na o frustrated ai. Ona wo vai atu tu sai tolu le leia siaki tu le pe fa so e fa fo ya pe ya fa siaki te lea na mai ele congregational unit ya ma o le tausanga ale me ala na tupu le loro to what desperate kele ile leading na le nganga pa yo le tua ona la utile tilo e ele kele le so so ni ma ya ma o
le kalesia. Ai le fo ni faina taulanga na faia. A le mea la na nau yelo loto o le anga pa i o le atua. Umia la se teimi na beina fi na welo wanganga ma le mea le petapel mele tano e malaki te inga. But o le mea le nga penga prompta u le anga pa i le atua. It's not the money, it's not that, it is following the leading. O le tausanga la le lua pe umo le 2004 no walu waila Isaamo so walu tilo le worship center le wo tilo nei le mea o lo flow waila nga pa i le atua wo frustrated o le mo mai mea to tamantuan fa tau tato van fo le nga mai fuai o ya tele ala ya penga fiki nga mai pato le leading nga le Holy Spirit lo te fa tuai no walu la Isaamo te tilo ele mela tupu Isaamo ile worship center la tu le fa mai William sa no fo tono le fono o no vale le fono pa mai le William pe me fai no fo le sto na e fai le fa unga le haonga e fai esa utala ya e le sa tele lo pola la utala e fai ai o le sto fila no to e sola mai ai nei e vai la fai unga la usau tele ke o ale mela na le no usau va pe o le fale la fa usongi o le tele yo tu pe e Manurewa ya le lotu le sa mo le se me afi ai ka ko ya o sola mai lo le stofi la le sa te tau no fo le so to na i wale fa mai vile mo ve sa u kala le ao ya o sa le stofi nga o le sa sana so ai ma sa le a ko se ko lu se fulu tanga tana tena a pele lotu ya o no fo le wo mo ko i chapo na loko le mele a la fa mai le ngang pa yo le tio a le fi nga wa loko le mele a tilo ai e lo ma fo faule ele make sense ya kia u le o ele penge fiki ele loku le falsala la afaikai ia ono ala ia le o le vai aso le na no mawanga ile tama I fly to ton ole mayo box ole conference for ile a brain Douglas ole conference la na le na mato tala no le na mato wo malvanga le o a mosam ile lo pena I Malaki ile I Malaki atola ma mosa ma mosa ma o peta tanga tana ia Ioe, mafiti na ifo ia. O le matoonga la le conference nga. O le pola so valele le na fai le maftanga le polo so le. A termina le te fai onga I kai le Bible College. No tu wai tu la le pona, o la tu no fa le pito e tua no o ta umala senga o la tu la ia le. O no fa le pito e tua la sta timu le fia finga. Ala la ka solo fo ringa la su. A e fai lo mal taulanga. A fai al taulanga sa vali mai ma Brent Douglas tu luma matilo io la te no fo mai pito e tua a o lo le taulanga sa vali tu Brent Douglas la kwa alu le mela no yai io la te sa fai lunga no fo a la tu Brent Douglas ma fa pene tu lo no lima tu si ja la fa pene lima kusi and the next thing I knew I was on the floor a ola o tu tala te palasi lalo a we tu pi sa se me pogisa foi lele pe e kava u se me pongisa yo ato alu lo preti luma alu lo vala au mai o te ala tu ola tunga la le luma masalo pe lua fe tanga tana il pona o lo atu lo luma sa uno mo prenta que sa mai lo mo fe au fe au la fa pe fa mai prenta que headquarters ku se fa kolunga ka u headquarters o lengo o sola mai le headquarters mai Samoa no le mana o e join ele lotu ile worship center e lo wa ma fa le kalafanga i lo ma fa lo tele ya na mai le faunga the next thing that came over me was shame and yo le defeat ono le wo fa longa o le beton wale le ta mai le headquarters le le beton wale le no sola mai o malala ia le o le ministry ele o se ministry time o kai me al kaula o savali malo te savali mai la itu ai fai markala hakalo amo se tau did you hear that hear what my headquarters kuza la fa markala amo se but ala wa amata na feta laile nganga o le tu e tau le me le tupu e join le worship center o sa le so sa ele ia se mato fon fa mato ina ele ia foi se mali li nga ole a le worship center ai ngo usau le maftanga na malo mafau faule yai e la ufa longo if au na mai la sona there's no other option but to join worship center
Ya la mo le mau le nga ngole tua le fo mo le mau na yuso hia na mato ye. Na no sa wa le sa o tu lungal pule la fai mal fol folanga o le sa le wa worship center il tato ro. E fai la Otara le mengo le leading. Anga o te loina o le mea tonu ana na fina ngalo ye ile atua. Ko ikiki a misi ya kia. A ole na fo imea o le kele yo o biking fai a vili hamo. Miti va mai la ma to vili hamo. Ale miti muli ala pe na makwa ikon vince ya lo loto. Ole miti ya soe na fai fa me ole fai le oti ne il tato fale. Ava mai la wa sau ia leli. Ava mai tala so vala o to mai mai le fasi moli la lungo le amo po. E afo al mal fasi moli nga fa ka ele loki. Ya ele no po ele hoki a pa le mai ol fasi moli mai fa ta ele loki. Ya ole unga ngale mit. Pa jo le me fo le na o mai le atu lo loto na te. Ole leading ngale le Holy Spirit e tau no le worship center. Yo ole me la fa la utala e kasi nga me kala ngo mai le atu e ata to. Yo e fa tala no mai le atu e mo mit. Ya ole si me na po le ole te tala no le mengo le leading ko se ole leading e ta wa ya. I hear the promptings. The along all the promptings. Ole si la mea matautia na tupo ya ta ole si tai hono o walu e teile haong. Na o watu teile motorway te halu ngai tei. Ole ala e halu ta vale le motorway. Au fa alongo kunga ile leo le matu ai ora pora ma ko i leo ha fo ile le fa alongo tu le leo le fa mai. Awesome responsibilities. Awesome responsibilities. Ole ala ke le malama. That was 1994. Ole mala po le wing ole tala awesome responsibilities. Masalo pele a kwa le bingu ke kalunga alu ka vale ino wo fa longo le leona. Au fa longo tu lo pe ye fufi ya o se. Pe ye fa pu longo se kai pise kapulengi fo lele. And the next thing that happens, un kwa le mo fenga kali o lo mat. Ye o kong lo pakal ka vale moto we o kang ya la ye le. Fa pe pa le wing ole upu awesome responsibilities. Ya, na umalu ta vale. La kwal ka vale tu lu mole fale onga usa vale lo lu ngole laipu. O la kwal u le kuspa ia o fa tu lo le tu. O kele ma malama po le hatonu ale mele na se unu mai o. But I'm going to open my Bible. O fe ala ya lu ia o inale la ukanga e take o le mele le we feta lai mai mo. Ai su al tu spa ia o wa sa ole eskelu mata upo tonu. Ba o le me na ilo lima ita tango ia ai. Ma mai ai atu su mali ma mai on fatu le atu eskel walu la ia faitanga te tu tusa to ngana o sa fa i fo lo ila lo nga mo ma fa le mele ai ma so ma fa se lo le ai ma so ma fa se lo tu o le me no ma fa at that time I was just recovering from a fall. I fell very bad. It was a very bad fall. O lo na mafau fau ai e umalole a onga o walo te fia onga te le te fia lu tu mo tangata mo kalongo ngaka. I felt it was a shame. O ai ko kal kongu mai sa ula unga fia. Mena no mafau fau pe umalo te fia onga ia no mo a le mele na tupu no fa mai le nganga le tu e cha ula sona. Ma ko isu ye ya lo mafau fau. O sa no la ia le. The very 2 weeks I failo mala miti. Mai la miti. O la uta la tu la no fo mai le tu fa pe e lungo le fo ali. Ya, ba mai le tu e tau. Ko o la ngang mai le tu e tau ko plant the church. Ya, la okay. I can't. How can I plant the church? Look at my life, it's a mess. Ba mai le ko plant the church. I can't. You know, I'm a mess. Who will want to believe my sermon? My preaching? Ba mai le tu go plant the church. O le mafi nga wala le male tua. Fa mai ke o fa o suilo loto. Fa mai o walu lo ka vale o walu o le loto fo le la fo le shailo le loto fa sa shailo. O la unga ia William o ia mi. Ya tamale. Ala ka e pina ki kala. Mai la o telu atu la ka ki kala pina o worship pina. O la tua walu lo ngol mele pina o fa pina. Família tu kalo fa tu lotu. Família kala pida
fa mai fa fenga fa ku lo ku look at your life, it's a mess. Ku sa la kala lenga fa ile tua. Ale ko repeat mai pira yo. O fa no, fa mai na ko kalu fa ile lo. Ma kalu va ku se lo. Fa mai ine venga le fa ku se lo ku look at, it's a mess. Your life is a mess. O fa ku le ai fa mai ale ko kalu fa ku lo. Ke mi ngai le se ka ko lo. O le mafi ngwa la nga mapira ngo ke ye lo. Nga ngo wala i fa lunga o ka ngo ku le ki le computer ka lo e mala biti le mai le tu fa tu le lot. La ta ala i fa mai o me nga fa o le fa ila mai la biti le ta le mai fa ku le lo. Ya me ka la so. Se so bi moi. Nga ka la lo le computer le me le. Fa ila utala le mengo le leading. 4 years later, our aya to le to wa makanga put together le to le lot ole ma feta winga la ma fiti no wal te fenga luenga le aso le si aso na o aula o te specialize in medical orthopedics me ka mai ponga ivi ele ole woda ngai ka ko fenga luenga le woda ma sengo ya aula tu le so da fe mai wole se senior staff ne se alwe fai kuyo ole plastic ward te taula no walu ia o wi kala le so nga walu fa ia ma ku saka ka ngo ki se ko ma ka ia ule nga mai, but they said they needed a senior staff nurse ya o walu lo nga ngo la ku o kilo ku le la papa la ku se mai le ngo fiti ya fi uli o ke le va ai nga ya fiti mai fiti ma mai le nga ngo le choeta alwe fa ya fiti o ke lu o fa ku le lo ku le no fa tu mai ya o la tu ke le va ai ka ya fiti le no fa longa fa ya fiti te lu o fa tu le lo tu ya o sa vale ku lo la kwa fa ka lo fa o se pi lo ngo fa mai le tu ka ke o fa ku le lo ale fa ko ama fe lo ile ma fiti fa ko ava ai le ka ya fiti ya o fiti la o nga mai le sa ka o le sa ele mala foi fiti la kala le fa yak le kala ngole leading yo ya to cut it short la sona te ai fiti yo memori ai ke ele vidi mai mori mai yo o mori ya ne to lu fiti le o vidi atu le la ka ko fa ku le lo ya va ai la ya e tu sala o fiti ma yo mato mai matal mato pai po study le fale o le nga pai po study nga fiti memori ma sialata ya mama u fo wal ma fana ya la matanga na le mato lot ele fa la inga fiti te mina ya kofi lo fa ki akongo e fa ma singa ki akongo ele fa la inga ya la matanga na le mato lot in sitting room ya and then later on wo mai tanga o le mela le fa ila utala. You know, ole leading of the Holy Spirit, emako wa ishuala. Ya ekele ngofo nge ma fa makala ku mea no fa ya utisisen wa ulo inga ya uia ole mea le na ta ya le nga pa yo le tu emaka kia be le tutup. You know, and al nga ka mi ke va ai le kala nga mai look at him. He fell and look at what happened. Ola oye ko fika le ko ku sa kala. Ole mea no fa longo te fa longo itala tangata ye fai mo fa longo le mele a mai le nganga ole tu e lot yo ina la tausanga nga shape ye le tu lo te dolang ke longa al kai milanga so se kai mila vai mai se prompting se kia o ke usi ka ye ole sia so na fai fo ele fai le taulanga ole fai nga taulanga na fai e ao mo le mission. Ola la ya ol taulanga ale ke fa longo aku le wale ma sa no fa longo ya empty the wallet la ya wale taulanga iluma ala ke ngofo le piko ku fa mai empty the wallet e o la kalaka mai ya le kanga le o mai ke o kanga ale o te fi ngau lo ma fa ma le ke fa longo empty the wallet ko lu se la ka la ku pele le wallet angal pawangal mato tupe umal fono i Sydney mako wole ila lo melponge ya le ala ile se mato tupe ya ale fa mai le nganga ya tau empty le wallet
Ang o mai ale tanga o kang kala la wallet empty lo imale wallet. Ko se la kala. E umana faile tauninga o lo atula kangi tu lo se fia. Ya mai so e se fa ko ele se me la uma empty le wallet. Mai le tu empty le wallet. Ya. Masala le a tole minuti a ko fu ku ya fala mal se la kala, mai ya se la kala le fa ka o se me lo ko. Ya fa ku la so e lo fa ka o se me ai le. Ya mato mai la ele lo pa fa fe na mato me ponga mai le se kupe. O le mga empty le wallet, lo titala no atu le me le promptings le. Ele I le fonona, a vili atu esela mai esela. O angel malai vale le ngawo mga pe ya ku ko pa sese, ngal pa mga filosofia vale le o mai le mga pe ko pa sese. Ya mato mai, mako mai le se kupe le ai mate me. Pa o ticket ia o mako mai mako o me le po. Na mato tau nu o to la solanga, ai eu mai ya o tangata male te tu se valu se lautala. Mato wo le o le porkalame foi le lotu to. Ai sau le si usonga ku mai le se laukala e kia. Yo e le vaso na e afe uno se lau le tupe la i tonu la utanga o tupe nga mako mai mako. So I emptied $300. We came back with $600. Hallelujah, Lord. Ole me ala wo masangi ya uya, wo masangi ala le promptings le. O ke fa longo lo le promptings le. O va to le me no le me ala le no stroko ya ngapo. O no sawa na po fa to esele li fa mangalo. Na la e tu Malaki, afa mai le promptings le ya. Call le si generation. Call le generation le. E o mai. Surrender because they are going to take over the church. What you saw in Melbourne, or the message the next generation, call auto, a prepare or a hand over. For me, I'm 65 years old. I feel 65. Kele ame o kinga. Kinga le vai, kinga le kua, kinga le uru, kinga le faku, kinga umai si mea. Wa ula ingala, o le teimine it's a time of preparation. O te whatu whai atu o tau, o le anganga pa I o le atu, o le prompta kako, ai ko akele kanga kai le masangi. E alanga ele masangi, anga I kele ele masangi o le mele o surrender ele anganga o le atua balanga leading pe o le mele tal no Malaki. Information in Abakum. I really feel that it's important for us to know and experience it. One thing to know, it's another thing to live it. O te whatu wa ia te oi, a ele wha masangi le mele. Hallelujah, Lord. Uma fo ele ngai conference o ko ko sa ko ele ai se me okupe ke ele ai lita lo mafo fa mo lo nga ba me ngai ke pule ai ai ola ngai masangi le leading le nga pa I le tu ka kia me fa. The last story no follow leila. The plan came to repossess our house. O walu social welfare me se so so ang o ke le ka ua vakasi le kale sia lo fa fika u se fu kasi ya fe le aria so le fa o mai le penka repossessing makofa o ke le ifai vakasi le kale sia anga o ke lo le fo ka mo fai mai le kale sia ala ko fa popo ko e mal fa fika u le makofa le la arias o walu so welfare o la ku so welfare o ka nga so a umanga ave mako le menga wa fa ali o ngi mako ko so welfare au mai la ka manga ye tell us why you are here. So fa solo lo le sia wa ngala. Fa makala uma polal me ngale ngo ku o. Fa makala yo ku fo dung ske hinga fa mai. Oh, I just came out of prison and I've got no money and I'm here. I need help. Yo oh my marriage break down and I don't have the money. That's the reason why I'm here. Shame on God if I tell them. I came to social welfare because my God couldn't provide. Who has given you the right to expose all these people in front of me? I'm not going to tell you the reason why I'm here. Take me to the manager. I'm not going to tell you. Because I did not want to tell them I was a pastor. Yeah.
Oh, you know, Mr. Paulo, I can only give you a food voucher of $150. You know, you gotta bring me this. You gotta bring me this. You gotta bring me this. You gotta bring a letter from the church. You gotta do this. Oh, my goodness, I worked hard all these years and pay my tax, and now I'm here for help. And you're giving $150 food voucher. I got to the door and I heard the voice. He said, "What are you doing here?" I said, "What do you mean, what are you doing here?" "I need help. The house is about to be repossessed." Get out. Lord, I need help. The house. The house will be repossessed. I will be living on the street. Flyers that says, if you want to earn $500 a week, ring the number. We should chop. 500 there. I said, "Job, come to the meeting." So I went to the meeting. The meeting life. Oh, this is how much money you make. This is what. Before, these people look awful, and now these people look handsome. And I like that. My goodness, the products is wonderful. If I can use the products and look good, and I can tell people, and they can buy the product. You know, out of that came the business. That not only saved that. No, not 2 weeks, 2 months. And in the space of 20 months, we bought another 7-bedroom house. And bought our cars, cash, brand new. Right there, all the promptings. We had holidays. We went to Hawaii, we went to Indonesia, Bali, Indonesia. We went to many countries. We went to France, Paris. All paid for by Ebola. We're still living on the residual income. The leading of the Holy Spirit. Stop now. You're going the wrong direction. Don't go after the money. $50,000 a month. And the Lord said, "Sepi, stop. Stop now. Resign from Ebola. Put your head into the church." So I resigned from Ebola. But my Sepi, we really want you back. We want you back. I said, "No way. I have resigned. The rest of my life will be to God." My Sepi was solved the million if I may direction because we couldn't make $100,000 a month. Easy. But that's not what the voice said. The Holy Spirit told me, resign from Apple Life, stop it there, and this is it. Apple Life, but here's the good news. Now it's paid off. This church is paid off. Well ahead of time. The mortgage was supposed to be paid by 2028, and it's all paid now by 2024. So we're 4 years ahead. Let me honestly tell you, the Holy Spirit is real. He's a person. He can talk to you. Because there's no point telling here, lead by the Holy Spirit.
I want to experience the leading of the Holy Spirit. I want you to stand on your feet. This is unplanned. But I felt that you guys need to know the voice. Mo Otahuhu fai ainga e te masangi le leo lo tolu. Awa aso fo ia te whaalongolonga mai fai mai le nganga pa io le atua, fai mai le nganga pa io le atua. Hale uke mafo whago ia. Fai whiwhena ulango ngā le leo le nganga pa io le atua. Now I understand it's the promptings. And that promptings is so loud and clear. When that prompting comes, don't ignore it, please. Don't ignore it. Nanga esiale me leole tato fa longo ole taita inga le nganga pa io le tu. Ar ko kela ngaka e kele I masang e kele fa longo mo mua ile leole na. For me, I found it's the most wonderful things. When the Holy Spirit told me, Seppi, resign from Ebo life, because I don't want you to go after the money. My next stop, it's little planes that take passengers from Samoa to American Samoa. I was dreaming of owning houses and the little planes that bring people from Samoa. I was looking at that. And the Holy Spirit said, stop. That's not what I want you to do. Resign from Ebo life. Here's the truth. Our money went down. There's no more holidays. We've been around most countries in the world, all paid for by Ebo life. We had one holiday. We stayed at Beverly Hills Hotel. And a $35,000 in our account. 2 weeks later, another $90,000+ landed in the account. In the space of 1 month, we made $110,000. Who will want to stop? Nobody. But I decided to obey the voice. And I say this, the voice of the Holy Spirit told me, for the rest of your life, Seppi, church. For the rest of my life, church. Yes, the money went down, but God said, the money is not your future. I am your future. I am your future, God said. And I want you to know right now, I work if I lango le menga ke mafia. I work if I lango le menga ke loa. I work if I lua umalo malo si le menga ke loa ke mangui ai. No. It's the voice. It's the voice, the leading of the Holy Spirit. It's what gives you an amazing tomorrow. The voice of the Holy Spirit. Lift up your hands if you want to hear that voice. If you want to be led by the Holy Spirit of God. I know without the voice of the Holy Spirit we'll be lost. You will not know where to go in life. You will not know what to do next. But with the voice of the Holy Spirit, He will lead you. He will guide you. He will direct you. Hallelujah, Jesus. Praise the wonderful name of Jesus. Hallelujah, Lord. And let me pray. In the mighty name of Jesus. You are so willing to give us the Holy Spirit. And rightly so, we have your Holy Spirit in us. We acknowledge the presence of the Holy Spirit in our lives.
But dear Holy Spirit, just like you spoke to me, just like you give me the promptings, your leadership, I pray, Father God, that you'll give your people this morning the same promptings. Let them understand. Let them know and get used to your voice. Si lunga lima mai nau le tua. Fai sau kala le tua. Te fia fa longo lo si fo fonga tai ya ya. Because without the voice of the Holy Spirit will be lost. The worst punishment for any person is when the Holy Spirit is not talking to you. Let go of your arrogance. Let go of your negative attitudes. Have faith in your spirit. Mai le matau mua o le fatua tua e fai ai. Ke le fai ai sisi a wala, ke fai ai lo fatua tua. Fatua tua i le tua ma le me fai na ia fai mo oe. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Come on, people, pray in tongues now. Your Holy Spirit, speak to your people. Please, your Holy Spirit, I call upon the name of Jesus. Oh, speak to your people right now in the name of Jesus. Come on, people, pray in tongues now. Pray in tongues now. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search through eternity long and find there is none like you. There is none like you. Oh, hallelujah, Lord. There is none like you. Praise your wonderful name, Jesus. No one else can touch my heart like you do. I can search through all eternity long and find there is none like you. And I will praise, and I will praise.
Father, we thank you, Lord. We thank you, dear Holy Spirit, for continuing speaking to us in the mighty name of Jesus. I bless you, Lord, and I thank you, Jesus. And God's people will shout. Amen. Have a little break for 5 minutes.